Negwetekera kunyitana na ive muthenya wa gatano tariki 1 mweri wa kana ne gavo ni Kiheo Thaa Mugwanja tukotoye kumenyithia mohoro na njira ndaya mohoro ma miaraho jetagwo Maureen Njeri na ke mwaviriri na njira ya shiko uria turi nake ni Vivian wa Geshi tukiaberia mohoro maitu Vena munene wa bara gatagataine kado na nyamu cia githaka mwena wa Naivasha kaunti ya Nakuru umanite na kwabatira kwa iria ria Naivasha undu uria ciongreirie imwe cia nyamu cia maaine kwambiriria gukora andu nginyagia micini yao na guthukangia irio migunda-ini nguo cikoretwo cikiagagia aikaria matura ma Mirera Unity Farm Mountain View Karai na Nyamathi kahinda-ini ka mwaka umwe riu ruhonge rwa motungata kuri nyamu cia githaka KWS rukiuga ati ariothe mahutitio ni megukorwo makiriho hathara. Compensation iko, lakini hatuwezi sema compensation iko mashamba ya wananchi iliwe wanyama. Sababu gani serikali imeweka compensation? Imeweka kwa sababu ile pati mbaya wanyama wametoka. Si kila siku kama hii yenu mnasema. Wasi mpaka ya compensated kabla hatujafika kwa nyati tusuruhishe ile shida ya compensation. Na unajua mheshimiwa ameuliza muwe nini compensated. Wale tayari nini mashamba yao yamesha nini liwa. Na kama hizo ripoti siko sasa naagiza mtuko afanye nini? Akuje na agriculture officer kama ripoti zilifanywa mjaze fomu hizo na ziende kwa serikali because itapita kwa mheshimiwa. Wao ndio wanapatiana nini? Hiyo pesa ikuje mlipwe. Wanyama mmesema wamekuja kwa mwaka mmoja hawakuepo. Nafikiria sababu moja ile nimefanya hawa jamaa wahame haya maji yetu yamejaa huko. Sasa wanyama wale walikuwa kwa Liberian pale wamehama. Mashamba tumekatakata mahali walikuwa wanatembea sasa wamehama kule. Na unajua hii chakula ya shamba nayo ni tamu kwa mnyama boli, anaacha nyasi pale, anatembea hapa. Nimesikia wako gari ni kuzuia ile mashamba haichakuliwe liwe. Mumeteseka, nimeona wamama mpaka wako na over 70 years. Nikulia wanalia, wazee nikulia, kila mtu hapa nikulia analia. Kwa sababu kazi yenu imekuwa ni kuamuka, munalima, mkimera nini ikifika, wakati wa kupanda ikifika munapanda. Alafu after that wanyama wanakuja ikimea tu, wanyama wanakuja wanaikula. Kwa hivyo katu ni mshukuru na mimi naomba akija hapa hakuna kitu kingine watu wa Karai wanataka kusikia, watu wa Nyamathi, watu wa Mirera ni kusikia hiyo wanyama wametolewa. Kwa sababu sisi ni watu wanajua kujifanyia kazi. Sisi hatuombagi, mimi nimekaa hapa miaka hiyo 40 hatujawahi kuomba. Sisi tunajua kwenda kwa shamba wakati mvua imenyesha, tunapata chakula watoto wetu. Nataka hata tuwe compensated kwa sababu the whole year hakuna kitu tumepata. Tuwe compensated. Tugitiga na shotukiba kaunti ya Nakuru tubina bere. Kihakinene ne kigomire aruto na arutani a University wa Moi. Uva muruto wa mwaka wa gatatu University ile ucio ugukua uva gutofera kana gutufira roine rwa Kesese. Kwerekana ati muruto ucio abiririo ni mai riria atufagira roine ro muthenya wa kiumia kuma na muyiro munene roine ro mageria ma kumuhonokia ni maringite higa ona begia wa thirikari hamwe na atufiri kwirutira gukinyaho kumuhonokia urugamiri wa university cio riu ni ukoretwo kioria arutwo kwa ukorwo magitufira hindi ino kwina mbura nene. My name is Fred. I'm the acting director fire and disaster management. Huyu mwanafunzi tunaambiwa walikuwa wanafunzi watatu, 2 male na 1 lady, and then it happened that the student alikuwa ameingia ndani swim, so in the process of swimming maji ikamchukua, na kwa saa hii mpaka wakati huu tunaendelea na tafuta mwili. Kwa majina anaitwa Nyariki. Sasa unfortunately tumemkosa, alienda swim, tumemkosa, tumemtafuta, amekosekana.
but we need him back whether alive or dead. Tunaomba tu Mungu atusaidie tukae na yeye aturudishe hivyo. Alafu tunamngoja hapa as Moi comrades, tunamngoja hapa. My name is Elizabeth. We are here at Keses Waterfalls in Moi. We are here to witness the incident that occurred yesterday, where one of us, a third year, drowned inside the water as he was trying to swim. Unfortunately, the current, the pressure of the water carried him away, and that's how he lost his life. Tugitigana nacio tubie kaunti-ini ya Meru. Kuongerereka kwa motungata thibitarĩ-inĩ wa Nyambene nĩ gũtanyĩtwo kũgacĩrithĩria arwaru na aikari a itũra rĩu motungata ma ũrigiti. Ũũ nĩ kũringana na aikari na anyititemi angĩ o ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ya Meru. Akiaria hĩndĩ ya kũrugũria wodi njerũ ya arũme thibitarĩ-inĩ ũcio, gavana wa kaunti ya Meru Isaac Mutuma augĩte thirikari yake nĩ ĩtanyĩte gwaka mwako mwerũ thibitarĩ-inĩ ũcio na ũrĩa ũkũhũthĩra kana ũkũhũthĩra thogora wa ciringi milioni 100. Thibitarĩ ũcio nĩ ũgũkorwo na rũhonge rwa gũthaitĩra mogwati ma hi na hi. Magonjwa ambayo yanatukabili sana kama Wameru ni ugonjwa sugu mmoja ule ambao unajulikana Kenya mzima ya kwamba unatusukuma sana. Aswa hapa Nyambene, ugonjwa wa saratani ni njanga kuu, ni shinda ambayo imefinya watu wa Meru hapa, na ni kitu ambayo inafanya jamii tulie kila wakati. Kwa hivyo kuwa na hii Meru ward katika Nyambene region siku ya leo ni furaha sana kwa watu wote wa Meru, na aswa wanaume wa hapa, aswa wale watoto ambao wangepoteza baba zao, haswa wale wamama ambao wangekuwa wajane kwa sababu ya vifo ambavyo ama kupoteza maisha katika safari ya kupeleka wanaume hospitali nje ya Nyambene. Hii ni kitu ambayo haitawahi zaulika milele, and I'm so happy today, I'm so excited because afya yetu ndio utajiri wetu. Siku ya leo ni siku ambayo ni ya kihistoria, manake tunaweza kufungua wodi ya kwanza katika hii region ya ambayo itakuwa ikihudumia wanaume, the first male ward in the Igembe region. Kwa wakati ambao tumekuwa hakujakuwa na wodi ya wanaume kwa hii region kwa hiyo miaka yote tangu independence, na hili limekuwa ni changamoto kubwa sana kwa wanaume wetu. Manake kila mwanaume akija hapa, yule mwanaume wote ambaye anahitaji huduma za kulazwa, huwa inabidi anapewa rufaa, anatumwa kwa hospitali ya Meru ama atumwe kwa hospitali za binafsi ama za kikanisa. Kwa hivyo hii ni jambo ambayo itasaidia sana kwa hii community, kwa wagonjwa wetu na pia kwa madaktari wetu. Sisi kama wanaume tumekuwa tukiteseka sana. Mtu akipatwa akiambiwa lazwa hospitali inakuwa ni shinda, because mahali pa kulazwa kutoka hapa ni kama 40 kilometers. So saa hii tutapata usaidizi kwa haraka. Mimi mwenyewe bwana wangu wakati alikuwa mgonjwa, may so rest in peace, tuliteseka sana kama familia kwenda kumtafutia matibabu nje ya Nyambene, kwa sababu hata wakati alipolazwa huko Staria na Keru wa Mission Hospital, si kila mtu, family member alikuwa na uwezo wa kwenda kumtembelea huko. Ilikuwa nakuja na watu wakiwa wameanguka, wamegongwa na gari, nikawaleta hapa. Wakati niliwaleta hapa nikaambiwa hatutapata huduma hapa, tukakaa sana, tukawapeleka Meru. Tukipeleka Meru, mmoja akaaga tukiwa kwa barabara. Sasa naona hiyo mambo yetu yanakuwa mzuri kwa sababu huduma yote iko hapa kwa sababu ya gavana Mutuma. Nĩ ngava mwĩroreri hatũthiĩte wega na riboti ĩyo kuma mwena ũcio wa Nyambene. Nĩyo tũkwamba gũtithia nayo, twambe tũikĩrie na tũgakorwo tũgĩcokeria na mohoro mangĩ, ndũgathiĩ haraya.
ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Kuru wa Jewel Institute of Advanced Driving toekaine ni kuruta matereva a gikiro kia iguru mari na wigirereki munene farafara-ini. Jewel Institute of Advanced Driving turutanaga utereva wa ikiro ciothe. Class A ni utereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B utereva wa gari nini, Class C utereva wa marori na Class D ni utereva wa gari cia ukui wa muigi. Urutani witu wa utereva ni wa kurumanirira na mutaratara mweru wa NTSA na warikia kothi tugaguteithiriria kwigira na smart driving license. Ni undu wa uhoro makiria ndukamairirie gutucerera wabici citoro Esambu nyumba-ini ya Jewel Complex gorova ya gatano barabara-ini nene ya Thika Super Highway kurigania na TRM. Kana utuhurire thimu kugerera 0703 164003 0703 164003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Mwangaza wa Neno FM, shesheni ya redio ire kurehagira umemerekia muthuranire o muthenya wa mwambiririo kinyagia gatano. Tabarira cihotanire kwambiriria rucini kinya hwaini. Thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rucini. Nyitanagira na Esther wa Mathenge the Kingdom Lady theinie wa githima rucini. Thaa 8 nginya thaa 10 ukanyitanira na Celestine Waka the Favored One theinie wa tabarira ya Shangwe. Igikinyiria thaa 10 ukaigira kiverereki theinie wa tabarira ya Ngwataniro na Kamau wa Waithira KW. Mugaterevana kinyagia thaa 2 cia utuku. Na kwambiriria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia utuku ukanyitanira na Susan Wagoro the Women Rep theinie wa tabarira ya Ikumbi ria Kigosho. Ni wihariirie kuoya ikinya mbere hari kiria wiriragiria guthoma. Ndugathinike ringi riu kuona Jewel Technical College mari haha ni undu waku. Tuthomithagia kothi tiganite ta journalism and media studies niguo memerekia, hospitality management niguo rugi, cosmetology and beauty therapy nimo maundu megemainie na uthaka, ICT, electrics and electronic engineering, healthcare and caregiving na makiria moguo. Ni turi na thiomi cia nanja nicio Korean language o hamwe na German. Tucherere Jewel Complex gorofa ya gatandatu kurigania na TRM. No tuhurire thimu namba 0713 niyo 0701 300 kana no tucherere rurenda-ini rwitu ni rwo jewelcollege.ac.ke. Jewel Technical College, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ugikorwo na woni wigie tabarira citu ndukamairirie gutumenyithia kugerera ndumiriri nguhi kana WhatsApp. Namba itu ni 0795 789804 0795 789804 kana email itu niyo info@kiheotv.co.ke. We
Wex ewe ni wenderera we kawira kau gaku o investire miaka iyo yothe ri umuthi uyu ngoma angiariria turi anime moke magukua indo ciaku ungika atia kana ungiambirie kumacaria na miguu ta njege tatengera kuria gwa Kimuma engineering system umereme kuonia CCTV cia kamera ciraiganirira muhuko waku. Oho ni makoragwo na electric fence materials razor wire cia green na cia silver. Ni makoragwo na access control system ira cia kuhinya fingerprint ugitonya, intruder alarm system, na no makoragwo na indo ciothe cia mwaki nginya fire extinguishers. Oho no makoragwo na solar panels na ni makoragwo nginya na ihingo automatic kuhinya ka remote oguo wira ni muingi tawa gutinda kungangana na ngeti. Ni mahetwo ngerenwa nyingi muno. Nduka ciao cikuria Nairobi CBD macamanĩrio-inĩ ma Kamae na Gaborone Road. Showroom yao ĩ hau Nyandarua House ground floor. Nduka yao ĩngĩ yao ĩrĩ kũu Nyandarua House second floor room 204. Nduka yao ĩngĩ harĩa Gaborone Plaza ground floor number G1. Na kwa kuria Kasarani ni harĩa Max Plaza kũng'ethanĩra na Kasarani Police Station. Ona kana no macarie na thimũ 0793494949 kana 0793949494 kana 0793595959. Gitira wira waku na CCTV cameras kuma Kimuma engineering system. Twaririe wagacoke nĩ tũrathane na wandatha ndigũthĩnjĩra nĩ ndukũ inya cia tabarĩra yaku ĩrĩa wendete ya gwĩceka tũciongereire mwago nĩguo we na kũmboeka mũikare mũraihanĩrĩirie hashtag inya cia gũkwagĩrithĩria mĩthenya yaku. Monday nĩ hashtag muthenya wa kerĩ nĩ gũtaũkwo na kũmenya ciĩgiĩ mũcani ũcio ũgũcanjamũraga thĩinĩ wa hashtag tumenye msanii sana languages tukienda sasa hizi zingine za mathematics sciences. Naguo mũthenya wa Wednesday nĩ hashtag kĩũndũ kĩa mwanya oyatia twagũtarĩria maũndũ ũtoĩ ũtarĩ waigua na marĩa ũĩ ũtoĩ gĩtũmi kĩamo. Nĩ ũĩ rũĩ rũrĩa rũteng'eraga mũno thĩinĩ wa Afrika, nĩ ũĩ rũĩ rũrĩa rũteng'eraga thĩinĩ wa thĩ yothe. Aramithi nĩ matene hashtag matene yani matu maũndũ marĩa mahanĩkaga tene na marathiĩ mariganĩire tũgĩkũririkania nĩguo ndũkariganĩrwo nĩmo. Ndĩkagũiga bita nĩkĩ waria gĩtũitwa nyoni tatahĩka nyone nĩ gwĩceka tabarĩra ĩrĩa ĩgũkinyagĩra o mũthenya kwambĩrĩria thaa 9 cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa Kiheo TV ũgĩterevwo nĩ waku ũtagũtiga kada iheo kĩhĩri MC Kĩheji wa Gĩtawa. ĩno nĩ ceceni ya Kiheo TV kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Nĩ ngatho mwĩroreri na nĩtwacokeria na nĩ ngatho no gũthiĩ na mbere na kũrũmanĩra na mohoro maya mĩtambo-inĩ itũ ya ũkinyanĩria mwena wa Facebook Kiheo TV. Tũgĩthiĩ na mbere, gĩthagathago nĩ gĩtumũkĩte ciikaro-inĩ nene cia kaunti ya Machakos thutha wa ene kandarathi atatũ gũikio ngono makĩũria kũrĩhwo marĩhi mao marĩa matarĩhĩtwo nĩ thirikari ya kaunti ya Machakos. Ene kandarathi acio nĩ matarĩirie ũrĩa makoretwo makĩherithio na kwagagio rĩrĩa rĩothe makoretwo magĩkinyĩra wobici cia kaunti na gwĩtia thirĩ wao. My name is Maureen Njeri. As you can see, we are in Machakos County headquarters. We had stated that we were coming for a peaceful protest to
to help us get our money, but we were welcomed by goons, beaten, chased away. As we talk, I don't know where my brother is, and our friend James, I don't know where he is. Also, Tom was with us. He's inside. They picked him inside. We are just seeking for our justice, our payment. There should be an agreement. There should be exercise of restraint even by the county officials. Kasa hizi unaona, unasikia watu wamepigwa. Ni juu tu wanakuja kuitisha pesa. I think the county government should come, sit down with contractors. Juu si Kioko pekee anadai. Kama mimi nadai 9.7 million. County ya Machakos. Pesa yenye ilipitishwa na task force yenye iliwekwa venye gavana Wavinya alikuja. Ni services I offered in the year 2020, 2021. And so, ni kitu inauma because we've been following up. Tunafuatilia tulipwe, atulipwi, unazungushwa like there is a time. Hadi nikapata email yenye inakujanga kwa system mtu akilipwa, nalipwa pesa fulani. Kufuatilia si kuwekewa pesa. So inajiuliza kwani watu wenye wanalipagwa maachani wa gani? Juu watu wanafaa kuwa kama ni kulipwa, mtu mwenye amefanya kazi alipwe jasho yake. Juu hii vita yote tunapigana haisaidii. Ni county government, governor wewe ndo mzazi wetu Machakos. Tukiuma kaunti ya Machakos tubie na mbere. Thirikari cia kaunti ni civigatitwo kuhimbiria mutugo gukuruhanagia mawoni ma muigi mbere ya gutua matua ma bata. Ritana riri rikitio ni ikundi cia kuruira ihoto cia muigi na iria citaririe ati ni gukinyaniria mihango ya ungania wa mawoni. Thirikari cia kaunti ni cibatie kuhimbiria baratha cia muigi iria cirehaga hamwe na andu mari na mawoni ngurani niguo meciria na matua ma thirikari magakinyanira hamwe na ma muigi. We want to single out the support that we have received from Christian Aid and National Taxpayers Association, who have gone out of their way, one, to do citizen engagement, to do capacity building, to enable our citizens to understand public finance management, the budget cycles, and now tracking the budget's implementation. And this is something that we see as a county that with their support we have been able to arrive at a more informed citizenry, and we are excited that now citizens can hold government to account. Such kind of strategic and constructive engagement with the citizens has given the Nandi County to move this far. In fact, they don't talk much, but I want to persuade other county leaders to really consider this county as a milestone so that they come here to benchmark. When you want to achieve open governance, citizen engagement, public participation, giving the citizens to really manage their own resources, and even community project ownership is very, very classical in this county. We have spent here for the last of 3 days walking into different wards, the 30 wards, and what we have learned here is something that should really be able to be rolled out in other counties. Having the voices of the people, shifting the power to the people, ensuring that the people are in charge of their own progress, their own utilization of the taxes that they are paying. We see the transformation that has happened, and we want this to be a model that can be used across counties across Kenya. Nane gabo ripoti igi horo wiye county cia thirikari kana thirikari cia county cirathingatwo gukuruhanagia muigi hari woi wa mawoni. Ripoti iyo ni kwega tutirihira mohoro maito ma miaraho mohoro mage toko tugicokereria haha ona ciehanda tha imwe cia hwaine. Ni gabo jetagwo Maureen Njeri nake mwambiriri na njira ya ciiko au Vivian wa gashi ivgobe twakwendithiria miaraho miega eri na kirathimo.